Acha rushwa, rizika na haki yako, rizika na haki yako. Acha rushwa. Msikilizaji popote pale ulipo, tunatumai ya kwamba unaendelea kuwa na afya njema, na tunaukaribisha pia katika kipindi cha kupiganisha ushuru bandia katika tarafa ni katika mradi unaoendeshwa na Radio 4 katika tarafa hili la Fizi, radio ya kijamii Muungano wa Fizi, radio ya kijamii Amani ya Malinde, radio ya kijamii Kivu Baraka na radio ya kijamii Ebala ya huko Misisi. Msikilizaji, na kwa siku ya leo msikilizaji, tumepata mgeni mmoja katika studio zetu akiwa ni kiongozi wa kitengo cha Sokoda katika tarafa la Fizi, kikiwa mojawapo kati ya vitengo vya serikali vinavyotoza ushuru katika tarafa hili la Fizi, jimbo la Kivu ya Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kipindi hiki msikilizaji, tutazungumzia kuhusu namna za kazi za kitengo hicho na ni vipi wanakuwa wakiendesha kazi zao na vibali gani ambavyo vinaruhusu waweze kutoza ushuru katika tarafa la Fizi. Mimi niite Asandi Muzungu Tony, mtayarishaji wa kipindi hiki. Ndugu, jambo. Jambo sana bwana mtangazaji. Waweza pia kujitambulisha kwa wasikilizaji? Asante wa ndugu wasikilizaji, kuwa naye ndugu yenu, rafiki yenu Mambo Lumba Joseph, ambaye ni msimamizi wa kitengo cha Sokoda tarafani Fizi. Labda waweza kutuambia sheria gani labda ambazo mnakuwa mkitumikisha ambazo zinawapa ile kipaumbele cha kuweza kuomba watu kwamba walipe ile ushuru kama wananchi? Ndio bwana mtangazaji, nimependelea tena nifike hapa kwenye radio yetu ili niweze kuonesha watu kinagaubaga waziwazi namna gani wala kitengo cha Sokoda kinatumika. Kitengo cha Sokoda kinatumika na sheria. Na sheria hiyo tukienda kuangalia kwenye constitution yetu ya inchi, katiba yetu ya inchi, kwenye article ya 47, hapo ndo tutaanzia. C'est-à-dire droit d'auteur iko garanti na loi. Na ile loi ndo yenye tutazungumuzia leo. Nikusema wakati unakuta kitu ambacho hakiko ndani ya sheria, mnajua nyinyi wenyewe kama constitution yetu ndo inakuwa na sheria zote zenye zinapaswa kuongoza wananchi namna ya kuishi. Na unakuta kwa ile kitengo nilikuambia kwa ile article 47, wanatuambia kama kwa kuwa constitution yetu iko katika lugha ya Kimombo, wanatuonesha kama droit d'auteur iko garanti na loi sous le respect ya sheria. Na nikapendelea leo tuzungumuzie sheria. Sheria ni nini? Sheria tunajua kama wenye kuchagua sheria, wenye kuvote loi ni ba legislateur, yani ba député yetu. Bakisha kubaliana sheria, ile sheria inapita kusena, inatoka inaenda kuprimature, kisha inakuwa accepté na pale inakuwa vulgarisé. Sasa Sokoda inakuwa na ile decret loi. Nikusema nitawaonesha kama kunakuwa decret loi. Nikusema ordonnance. Ordonnance ni sheria ambayo inasainiwa na raisi wa inchi. Na arrete ministeriel inasainiwa na ministri wa kitengo fulani ambacho atajirefere kwa ile ordonnance loi ambayo president de la republique aliweza kusaini. Na kisha ile sheria inatoka sasa ambayo tunasema mu journal officiel. Wakati ile sheria inatoka mu journal officiel, manake inakubaliwa ndani ya nchi yetu ya Kongo. Na ndio kwa maana Sokoda, baada ya kukubaliwa na constitution, le droit d'auteur est garanti par la loi sous respect strict. Na ndio ile sheria niliwaambia ni ordonnance loi namba 86 mkato 033 ya tariki 5 ya mwezi wa 4 ya mwaka wa 1986, numero 86033 15 avril 1986. Unaweza kuiangalia mu Google, utaipata ile ordonnance loi. Sasa ile ordonnance loi ndo yenye inapatia droit d'auteur, ndo Sokoda aweze kuproteger zile mahaki za mwanzilishi. Tunajua wandugu wapenzi, kufanya kitu kwa akili sio mza. Tuliwaambia yule ambaye anafanya recherche anadécouvrir produit, na ile produit kusudi ikubaliwe inalomba iwe na licence
inapaswa enda kwa ile gouvernement yake, inaweza kwa gouvernement ya Kongo, gouvernement ya Rwanda, gouvernement ya Burundi, ya Belgique, ya France. Yakishapata lisansi, sasa ule auteur wa ile analomba gouvernement nayo sasa iprotege ile evre yake. Me kama evre haina lisansi, ulifanya tu vyako vyenye ulifanya, habijulikani, ile evre yako haiwezi kuwa protege na sheria. Ndio kwa maana mtaona kuko mabitu fulani fulani, sawa vile pombe ya ngazi, sawa vile pombe ya kasix, sawa vile msululu, sawa vile kanyanga. Sokoda hawezi lipisha vile kwa sababu ni maevre zenye haziko protege par la loi, hazina lisansi. Na mara mingi mnaonaka sheria wanakatazaka mara mingi watu wasipie kanyanga, wanakatazaka watu wasifanye hivi. Tungali watoto tulikuwa tunaona babedele wakati kufukuzana na watu kupiga makanyanga. Ni kusema ni kitu kenye hakiko, ni evre yenye haiko protege, ni evre yenye haina licence, ni evre yenye haiko autorisé ouvertement na gouvernement congolais. Inafanyika clandestinement. Dans ce cas-là, haina sheria yoyote yenye inaiprotege. Na Sokoda kwa ile wakati hawezi enda mwele kibanda ya kanyanga, mwele kibanda ya mungazi, mwele kibanda ya kasix, aenda lipisha. Hapana. Lakini kama mwele kibanda anaitilize evre musical, pale Sokoda tafata ni muziki, hafati ile evre ya pombe. Wakati Sokoda inapewa ile ordonnance loi, ndo watu wasikie vizuri. Sokoda haiko service inatumika muneya, no. Kisha nyuma ya pale, baada president wa nchi kutoa ile ordonnance loi, inalomba sasa ministere ya titel, yani ni ministere ya culture et des arts. Ndio walikuwa wanaita mbele, kwa leo inakuwa ministere ya culture, art et patrimoine. Ndo inakuwa kwa leo. Ndo na shile ministeri ni ministeri de tutele yetu. Ile ministeri sasa baada ya kupata ile decret loi ya kutoka kwa president de la republique, naye sasa ifo aifanyie kazi. Ataifanyia kazi gani sasa? Anapaswa naye atoe arrêté, yenye banaita arrêté ya mesure d'accompagnement ama mesure d'application, kusudi ile ordonnance loi yenye ilikuwa sinye na president de la republique iingie sasa mubati, iingie muraia. Inalomba sasa ministre de tutelle ule wa culture, art et patrimoine aweze sasa kufanya arrêté. Ile arrêté na kwa sa arrêté yenye banasema arrêté ya kufanya application, c'est-à-dire ile décret iwe sasa en application, itumikishwe sasa, ianze kazi, ianze kutosha maefe. Lakini kiongozi wa Sokoda, tukiendelea na kipindi chetu, kuna watu wengi sana nao wanakuwa wakijiuliza, wenda nyinyi mnakuwa mkiingiana katika zile taxes zenu ambazo wenda mnakuwa mkilenga kwa wananchi. Ndio bwana mtangazaji, na waza ile tutairudilia kwa sababu watu hawaelewi. Tuko na ministeri karibuni 34, na mwazile ministeri 34 labda kuna ministeri 6-7 tu ndo haina tax. Zingine ministeri zote ziko na tax. Sasa mara mingi watu huko wanaelewa, ba legislateur betu biko très malin. Nitaenda kusema kungambo ya Sokoda na culture art. Culture art ni service d'assiette, tandis que Sokoda ni service yenye ina protege bienye biliundwa kwa akili ya mwanadamu. Voyez, culture art analipisha tax. Unaweza mkuta huko taxes zimoja za culture art siko na mtetea kwa sababu tuko ministere moya, ziko ku niveau ya province, ziko moya de province. Kuko zingine zenye ziko ku niveau national, mu trésor public. Vous voyez? Tandis que Sokoda ayo iko na autonomie financière. C'est-à-dire Sokoda ana percevoir ku compte ya auteur. Sokoda ana percevoir ku compte ya auteur. Iko service, iko na tendance ya para-étatique. Ni kusema yenye budget yake iko annex. Ndio kwa maana watu hawiko wanaelewa. Unakutana sisi Sokoda, kama mtu alifanya afishe mfano, una afishe, una determine kama nyumba yako hii nyumba unauzisha hiki na hiki na hiki. Sisi directement ile message kwetu ni publicité. Una informe public nini uko nafanya mwa ile nyumba yako. Pale sisi tunakia kulipisha. Lakini kama unaandika tu kunyumba yako tu kenye hakionishi sura ya kufanya publicite, hatuwezi. Sasa culture art anafuata nini? Ni ile miandiko yenye unaandika pale, ndio culture art anafuata. Mwile miandiko sie tukikuta mko sura ya publicite ya kuuzisha biashara yako, wakipita aone, Sokoda naye analipisha. Uvaike le legislateur bako na akili mingi sana. Ndio kwa maana watu wasiseme no tuko tunaingiana yemo. Hapana, hatuingiani yemo. Kama unatufuata vizuri zaidi utakuta hatuingiani ndani. Ndio kwa maana tunapenda turudilie baada ya decret loi
ya president, ile namba 86,033 mpaka ya tariki 5 ya mwezi wa 4 ya mwaka wa 1986 1986. Ministre sasa wa culture et des arts akatoa arrete namba 016/KB/MIN/CA ya 2019, ilikuwa ya le 8 de février 2019. Sasa ile arete yenye niko na journal hapa na bwana journalist anaiona, ile arete 016 inatuambia inaporte mesure d'application de l'ordonnance loi numéro 86/033 du 5 avril 1986 porta protection des droits d'auteur et des droits voisins. Tunafata mzuri pale kama ile sasa inaporte application et approbation et protection. Tunapaswa tukinge kufatana na sheria. Kama hatuna hii sheria inapatikana mu journal officiel. Kama hatuna hii sheria hatuwezi kufanya ile kazi. Mentena baada ya hayo kwamba mazungumzo yetu ya leo si marefu zaidi, tunaenda ku nini sasa inaturuhusu tupercevoir. Hii inaturuhusu kuprotege. Unaweza kuprotege bila kupercevoir kama serikali haikupatii ruhusa. Unaweza tu kuprotege, kusensibilize watu, kubakatalia msifanye hiki na hiki na hiki. Lakini kama sasa gouvernement inakupatia ingine sheria, tunaita ingine arete. Ile arete ingine ni arete 021/KB/MIN/CA ya le 21 mars 2019. Ndio yenye inatuambia tena, niko hapa kwenye meza na bwana mtangazaji anaiona, siko naisema muhewa wala mkufonde. Iko arete le 21 mars 2019 yenye inaporte juu ya bareme tarifaire. Bareme tarifaire wengine wanaiita nomenclature. C'est-à-dire kila service iko na bareme tarifaire yake. Unaona, tunatuambia le 21 mars hapa arrêté ministériel numéro 021/KB/MIN porta approbation du barème tarifaire de redevance des droits d'auteur et des droits voisins dit à la SOCODA. Nikusema iko ndani ya kitabu cha sheria. Journal officiel iko République démocratique du Congo. Cabinet du président de la République. Sikilizaji popote pale ambapo unaendelea kutusikiliza, labda nikuulize kiongozi wa SOCODA katika tarafa la Fizi, pindi mnapokuwa mkilipisha ushuru kwa raia, je, mnakuwa na kazi ya kuweza kuwaelewesha vizuri labda ili waelewe? Ndiyo bwana mtangazaji, kwa sababu kitengo cha SOCODA hakirekrite de n'importe qui. Na kukurekrite unapaswa usibire formation. Tunaforme aja ayue nini ataenda kufanya sur terrain. Analenga nani? Na wao wote tunawafasiria. Tunawaambia kama tuko hapa ni juu ya hivi ya hivi. Lakini kitu kimoja nitapenda kuambia raia. Raia inakuwa na ile hali ya kukamata serikali yao kama vile wezi. Hata serikali wanaita ni serikali gani ya wizi. Ni kusema tunaanza kukuta raia naanza kukosa conscience kwa serikali yao. Tunaambia raia inapaswa irudishe zamiri conscience kwa serikali. Kwa sababu serikali hawezi kufanya vitu vya kuumiza raia, hapana. Kwa sababu wakati tunasema droit d'auteur ni haki ya mtu. Wakati wewe mtu unajenga nyumba yako, unapangisha hayo, una matumaini kama ule mwana panga mwele nyumba yako anapaswa kukulipa. Labda zile pesa zako kusaidia kulipia mtoto masomo, zitakusaidia kukutunzisha, zitakusaidia kwa kula, kwa mabezoe zako. Nadhani ni haki yako. Na wakati ule mtu malipanga ndani ya nyumba yako anashindwa kukulipa, anakukosea haki yako, una sheria ya kumubeba kuserikali. Ndio kwa maana SOCODA baada ya kupata ile vitambulisho inajua sasa kama inaenda muterrain, inaenda kukutanana na raia, inaenda kukutanana na wasijeti en particulier ili waweze na kulipa, kwa sababu ni serikali ndio iliweka. SOCODA haitumiki kimabavu. Lakini nitapenda kusema, niko nafuata ka extrait kamoja hapa kwenye radio na kananifurahisha. Inaambia raia, mzalendo wa kweli, mkongomani wa kweli mwenye kupenda nchi yake, ni sharti alipe kodi, ni sharti alipe tax, ni sharti alipe redevance sawa vile ya SOCODA. Me ailipe akiitambua kama kweli ile ni haki, ni halali. Hiyo ni kweli. Kwa sababu kuna wengine wa chef de service, kuna wengine wa agent tunaisema, wakati anaenda kwenye terrain anakutana service ya SOCODA inalipisha hivi, service ya urbanisme inalipisha hivi, me yeye utakuta nomenclature yake ile acte générateur haimo, me yeye anapenda naye ailipisha. Ile sasa ndio inakuwa tax iko
illegal. C'est-à-dire taxe illegal ni taxe yenye haina soubassement. Tunaona par exemple kuko ma entité zenye ziko décentralisées, kuko ma entité déconcentrée, sawa wa tarafa letu la Fizi, ma territoire zote les 145 territoires ziko déconcentrés, hazina taxe. Mais tunaenda kuma secteur, ma secteur kama sama iko ma entité décentralisée, mais iko na ma taxe zake, na zile taxe zake inalomba kwanza conseil ya secteur yende zidefendre ku province, zipate sheria, zipate kitambulisho ya gouverneur ya kukubaliwa ziwe taxe. Sasa wakati moya haiko mwa ile yenye gouverneur alitosha, kama inaenda kulipishiwa inakuwa illegal. Ninasema hapa kama vile mwanasheria umoja, kwa sababu moi je suis NOPJ assermenté, niliprete serment, na yuwa kama wakati deja mtu ana taxe kitu kenye hakiko mubareme tarifaire, hakiko munomenclature yenye iko rekoni na loi, ule mtu anafanya iko taksi banaita illegal, wakati taksi haina soubassement, haina loi yenye na inayakompanye. Sijui ni vipi raia watakuwa wakigundua labda endapo wafanyakazi wa Sokoda wanaendesha kazi vizuri kusipokuwa wakiiba raia? Kwa kweli wafanyakazi wa Sokoda waibi watu na hawawezi kuiba kwamba wanafunzwa. Kwa nini? Wana vitambulisho vyote, wana journal officiel, mule ndani mu journal officiel muko bareme tarifaire. Wakati anafika na kwambia bwana, mimi nakuja kukulipisha weye wa nganda, wa bivete, wa hotele, wa restaurant, wa nini na nini, weye wa appareil, wa nani, wa atelier de réparation, atelier de couture, unamlomba kwanza ordre de mission. Utakuta mule ordre de mission iko. Kisha munaenda sasa mubareme tarifaire, atakuonesha. Tatizo moja tunayo, bareme tarifaire ya Sokoda iko $. Watu wataniuliza na walishaka niuliza mara mingi Uvira, hata ku radio Maendeleo Bukavu, kwa nini nyinyi munatia bareme tarifaire mu dollar monnaie étrangère? Tulisema kuko gestion collective des droits d'auteur. Nukusema ba hotel habiko ba Kongo, kuko ba hotel ba nje ya nchi benye labda mafra Kongole haziwezi kufanya kitu, ndio kwa maana walitia $. Sasa ukome tuko mu nchi yetu, kama leo walitia $20, tunaangalia taux du jour. Ile $20 tukienda kuba changer tutaipata kungapi? Analipe mwa ile mafra, tunamwandikia kitansi, kisha ile pesa sisi tunaenda kuibadilisha kusudi ipate $, iingie mu konte ya droit d'auteur ikiwa iko $. Lakini kiongozi, kunakuwa na wafanyakazi wengine ambao labda ni wa serikali, hususa wale ambao wanaendelea wakitoza ushuru kwa raia, wanakuwa na zoezi la kufika kwenye hoteli na kuketi kwenye hoteli na kusipolipa kwenye hoteli. Sijui kwa upande wenu nyinyi kama watu wa Sokoda ni vipi na nyinyi mnakuwa mkitumika? Ndiyo, nawaza kwa kweli hairuhusiwi kwa sababu mwenye hoteli yake iko libre. Mekitu inafanyikaka ni urafiki, ni relation. Unaenda kwa mwenye hoteli kuomba, mwambie bwana, mimi ningeomba unihifadhi muda wa siku 5-4 wiki, baadaye ninakuja kufanya kazi, kisha nitaendelea safari. Unaomba na yeye mwenye hoteli akikuruhusu, ama anaweza kukupunguzia bei, hivi utaketi muda wa mwezi moja, anaweza kukupunguzie bei na baada ya kuondoka unalipa. Hakuna sheria inatuambia kama tuko na ile droit, na tunaweza kupita sasa mu compensation. Par exemple, hoteli inanilipa $50 ama $50 kwa mwaka, na mimi nitaenda ikala pale, ninaangalia sasa $50, yeye analipisha mfano $10 kwa usiku. Bo ninafanya siku ngapi? Siku 10, ça fait $100. Maki yeye atanirudishia sasa $50. Comme ça directement alishalipa. Hayakuna nafasi na ruhusa kama niko agent de l'etat, niko na ruhusa kwenda kubakia kwa hoteli ya mtu bila kuongea naye, bila kusikilizana, hapana. Sasa unaona kama tunatumika mu collaboration, unaweza kaenda kumwambie mbele wewe ubaki kwenye hoteli, ni kumuomba kwanza ruhusa. Akikubali unabaki, akikata basi unaacha. Hakuna service na ruhusiwa sema no, shie ndio tuko badrua, kwa sababu mwenile hoteli yake alijenga ni biashara wapi. Iko sawa vile mtu wezienda sokoni, juni kwa shande leta nifike nikamate nyama, samaki, nini, nipeleke. Ya, asante sana msikilizaji popote pale unaendelea kutusikiliza. Tunasema shukran, na labda jambo lako la mwisho kwa wale wafuasi ambao wanaendelea kutusikiliza muda huu ni upi, kiongozi wa Sokoda katika tarafa la Ndio,
Neno langu la mwisho, napenda kuambia watu tusiogope wafanyakazi kama wanafiki. Tuwaombe vitambulisho, ni vya lazima sana. Tuwaombe sheria inawaruhusu, na usiogope kusema ukiomba sheria atakufuatilia. Hapana. Omba kwanza ode demission, omba sheria mwa, na ningependa nione ambia hapa sawa mnazungumza kikamilifu. Na tutapenda kuambia pia wafanya biashara wetu waepukane na mambo ya rushwa. Ni kusema agent de l'etat anafika pahali ulipe kama vile inavyofaa. Wewe unapenda mwambie kamata kwanza hii kidogo, unamupa ile 20,000 10,000 sans document. Yule mfanyakazi anaweza kaondoka, anaenda mwingine anakuja. Sasa yule mwingine anafika kufanya kazi, utamuonesha preve gani? Unaona kama utalipa doublema. Ndio maana tunapenda kuambia kila mara tusogelee ma service. Na kile Kenya usikii kwa ile service, nenda ofisini, wende uulize, ujirasure na matext. Na ukiona ile service ina kufichika matext zake, unaweza kuishakia. Fika kusokoda, text ziko wazi, tutakupa, utazisoma na utazielewa. Sokoda natumika na decret loi, ordonnance loi, nilisha kuitaja hapo juu. Sokoda natumika na arrêté ministériel ambayo inafanya application ya ordonnance loi, na Sokoda natumika na arrêté ministériel 021 yenye inapatia Sokoda ruhusa ya kulipisha redevance annuel. Sisi tunaita redevance, haina contrepartie. Kuko tofauti ya tax iko na contrepartie, impôt haina contrepartie, redevance ya Sokoda haina contrepartie. Kwa nini bwana mtangazaji namalizia pale? Kwa sababu wewe mwanadamu, wewe mtu fulani una exploiter ile evre yenye tumezo kwa akili ya. Unaona par exemple ma lait de beauté, kuko ile lait de beauté na geuza mtu rangi anakuwa mweupe, anakuwa mwekundu, anakuwa sawa vile mzungu. Mwa ile mapombe mko ma alcool. Hizo zote zinapaswa kupata ma licence pour que zitumike na ile inakuwa evre. Alors dans ce cas-là, Sokoda inapashwa kwenda kumulipisha juu yeye ndo anatumikisha vitu vyetu. Kama anabitumikisha awe na zamiri safi za kusema bila hii kitu kama mimi siko napata infra. Kumbe hivi mimi napata infra juu ya hiki, juu ya hii kazi. Kumbe nafaa nimrudishie huyu mtu haki yake. Sawa vile Régie des eaux SNEL unakonga umeme mwisho wa mwezi anakulomba uende mula. Voilà, ni ile kifupi wa ndugu, wasikofondre redevance di droit d'auteur, taxe na impôt. Kwa sababu kuna zetu wengine wa DGI ni watu wa maimpo, wengine wanaingia mu taxe kama vile culture et autres, taxe au niveau ya secteur, mais Sokoda ni redevance. Redevance c'est-à-dire una devoir Sokoda kwa ile pesa uko na beneficier, kwa ile kitu unatumikisha, unauzisha, unarangulisha, unafanya sijui nini, unaproduire kile kitu kidundo kwa kile mwanadamu, ordinateur, photocopieuse, internet, cybercafe, bile biote bile benye unatumikisha. Labda sijui watu wakitaka kuwasiliana na Sokoda ni vipi, kupitia namba gani? Ndio namba yetu, mkitaka kuwasiliana na sisi tunakuwa na namba 2, tuko na 0995687748. Narudilia namba yetu ya kwanza 0995687748. Hiyo ni Airtel. Namba ya pili ni 082734444 na kwa mwisho 3 082734489 Hapo mtatuita kabisa, tuko hewani na tutazungumza bila tatizo. Asante msikilizaji, ni hapa ndipo kabisa tumekomea kwa kipindi hiki cha siku ya leo. Mimi niite Asante Muzungu Toni, tulikuwa naye Mambo Lumba Joseph, nikiwasalimu wafanyakazi wote wa Sokoda, Tresoro Matenga, tunamwona Simon Lubembela na bwana Bombela Richard. Tunawasalimu tukiwaambia mchape kazi bila tatizo, mkiongea vizuri na watu. Acha rushwa, rizika na haki yako, rizika na haki yako. Acha rushwa.